به آرمانجا نرخاندنا پروژهên ku di sala 2025 de pêk hatine. Projeyên ku divê di sala 2026 de bêne çêkirin, şaradariya gela bajarê Qamişlo civînek ji endamên şaradariyê, komîn û meclîsên taxan re li dar xist. Civîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kire. Piştre projeyên ku şaradariyê di vê salê de pêk anîne hatin nirxandin û her komînek raporên xwe ji şaradariyê re pêşkêş kirin. Kameraya Rojava TV civîn şopand û ji hev seroka şaradariya gela bajarê Qamişlo Bêrîvan Omer horguliyên civînê wergirt. يعني احتياجي خو أولوياتي باجار حاجتي باجار بو سالابي ويتشبه أم جهدار بكن أم وقت شارداري وان نريني وان بكن بروجة بيشكيش ريفبريا خسر بكن دماغو ميزاني بي ديار كرن أم دوي باوري دم قلت بروجة بيقوتش بويجي أم جارك دنجرونن دوی جارد ام میزانیه اشکره بکن و جوا پروژه گوهاتن پیشکش کرن ام هجماره کی هل بجیرن بناری نوان کسی حاضر او دبن پلانا میا 26 شخود نوا جوینه جیره ام وکی بیجن پلان خوانی 25 کا گهشتن که چپک هات چل پیشیا ممایه و اگر پرسکریکن گردایی باجار بن شارداری کاری چاره سر بکه ام بکار بن بیجن تشتن بچوکی گو ایرو کاری شارداری چاره سر بکنن بیر ستوشش دبه امی ویجی نقاش بکن و باجار بگشتی حاجتی چی دروی هر کومین چه نارینه وانش بو باجار گشتی ام وان نارینه بکن پروژه و ام پیشکشی رو ببریا خسر بکن Hevserokên komînan hêvî kirin ku rûniştina wan bibe destpêka çareseriya pirsgirêkan û karibin li daxwazên gel xwedî derkevin. يعني تبليبونا ما جبو ملت چه خود دخوازيه ملت هم زفتي به هم حجر مكسر به هم بزغريكي افي بن جاناجي مثلا افن جي هن جي قالت شغلين ماجي وقت كومين ما جفين ملت الشكر مجواجي كو افازي دولونه باشه غيري وجه هني بحاجتي افينه يعني مرول نلخت هني بقري مرول جيراني خوجي بقري بري مرو خوب فكري مرو جيراني خوب فكري امشي مرة رابور حاضر كر بالتنسيق باندامي كومينيرا وامهاتين التلفزيون جيبيني بين وان شاء الله جيبنا مسر كرتي درباس بين Têpayên ku piştî vê civînê şaradariya gela bajarê Qamişlo ji bo çareserkirina pirsgirêkan komîteyeke şopandinê ava bike û van pirsgirêkan bi rêveberiya xwe ser re jî nîqaş bike.